Deputy Commissioner of Taxes Serchhip Zone Office CHUAN Goods and Services Tax GST cheng NUAI za som hi pakhat chuang an mu. K.SAITLUANGA DIPRO Serchhip THLAHNA hun NGEI Serchhip ten an HMANG. July ni thum hi International Plastic Bag Free Day ni in HEMI ni PUAL HIAN Serchhip SAWRKAR HNAWTHAWKTUTEN thuan TIAM. LALDUHOMA bial to MLA CHUAN NHIDCL KAWNG LAIHNA LEIVUNG in THLAHNA LEILET NEITUTE ZANGNA DAWMNA PENGEI SETI. Serchhip Cable Network clear to te chibaivek ule Chanchinthar ngai thlang achiar to LALDUHLA Deputy Commissioner of Taxes Serchhip Zone Office CHUAN Zone LIAMTA chung khan Goods and Services Tax GST cheng NUAI za som ni pakhat chuang an mu. India quality tu po somdona lian le services lian shang kalpui tu ten sarkar lai pui nuaya GST counseling goods le services sa an somdona changan sumlak lu zata zira chia petur chin abithlian chunglam pel te chuan GST registration hi ti vector ni in GST registration ti tur hian pan card Aadhaar card address proof bank account le passport size angaya tundin huna Deputy Commissioner of State Tax Serchhip zona GST registration nunglai za somli patni a omme kani GST manghian thatin le thathum dan zelin chia hi apek theya dorkai mo GST registered contractor moten an bungraleina chi an pektel chu man thei hun chunga input tax credit ITC mangin ama chia pek vele tur sutkian nan mang thei bokani Serchhip Bazar venga Deputy Commissioner of State Tax Serchhip Zone Office hian thoktu sompanga omekin GST registration tidu le GST chungchang shiatur poimo ron theireng anni VAWIIN khan K.SAITLUANGA DIPRO Serchhip THLAHNA hun NGEI Serchhip ten an HMANG NGEI Serchhip District CHUAN VAWIIN Tlaidarli khan Serchhip DIPRO HNAWTHAWKTUTEN K.SAITLUANGA PIO Chief Minister Turason chu Serchhip Press Club THLAHNA hunan manga pusiram engmoya Vice President CHUAN hun kai shwayin pusilal minglua President le K.SAITLUANGA ten thuan soya THLAHNA thilpek pulelrem ruataral te treasurer in hlanani he huna hian Serchhip District chunga accredited journalist tan ID card Mizoram Sarkar in Asiam chu semhalani bok NIMIN July ni thum kha International Plastic Bag Free Day ni in HEMI ni PUAL HIAN Serchhip SAWRKAR HNAWTHAWKTUTEN thuan TIAM. NIMIN International Plastic Bag Free Day PUAL HIAN Mizoram hundang tiang bukin Serchhip District chunga Sarkar Office shang thoktu te chuan man khat dai plastic ti tlem nan manglo tur le mirang po manglo tur zirtir tu ni turin thu hian tiamani NHIDCL KAWNG LAIHNA LEIVUNG in TIHCHHIAT LEILET NEITUTE chu ZANGNA DAWMNA PENGEI se adu ti LALDUHOMA bial to MLA CHUAN soi NHIDCL 10 National Highway 54 lai zauna an tho meka Serchhip le keitrumin kara an KAWNG LAIHNA LEIVUNG in Serchhip zolpui zau then khata leilet le tuikong TIHCHHIAT then khat chu inrin ni khan Serchhip bial to MLA LALDUHOMA chuan amuna NFEin leilet neitute hnena KAWNG lai tu NHIDCL in ZANGNA DAWMNA PENGEI se du thu soi LALDUHOMA chuan KAWNG LAIHNA LEIVUNG pain leilet neitute tuilak na shang zolpui lui lumtui lui tuichar lui le tuilut lui te manchang kai theilova ati chiat sak chu poi ti thu soin fur in tran chho chau ani awangin KAWNG LAIHNA LEIVUNG chuna sazoka latla le thei ani thu le harsana na satak hen le the ani thu te zolpui zaw leilet then khatte chu leileta siam zui tlak lova achwa mai thei thu soya Mizoram hun shanga NHIDCL KAWNG LAIHWanga chiatna le harsatna thleng tam tak chu leivung pai na mun bik mumal tak siam lo wang ani thu te KAWNG LAIHNA leivung pai mai chu achezongin azar kan zota ani ti in hei poyati thu le he harsatna hi siam thatwat ani theinan NHIDCL 10 zolpui leilet nei tu te chu ZANGNA DAWMNA PENGEI se du thu soi bokani Serchhip bial to MLA in zolpui leilet tuilak na then khatatlo na hian Serchhip zolpui zaw shanga Field Management Committee FMC shwai tu te Serchhip ZPM block shwai tu te ba ka Serchhip pachatsin bumi then khatten telani
Government Gem High School Serchhip CHUAN VAWIIN Khan remna ni quiz bot site state level le district level alom man andon lom na hunan mga pulom umadio Serchhip in he hun he man puyani. Remna ni PUAL state level le district level quiz competition alom man andon lom na hi VAWIIN chon hudar ni Khan NIIN he hun man puitu pulom umadio Serchhip CHUAN ramboy alo chwa dante ramboy chu mizo ten na satakan tor dante soya remna tuthlung zi alo ni ta kawangin mizoramin masona tam taka mu dante soyani remna ni PUAL quiz competition bot sa itu zirlai ten an lok pui nge ring ti soyin mizo history kan shia tur poimo tak tak kan shiat pha ani ati zirlai te fuina thu soin rol tharn ni lai hun chu an nuna hun poimo berani thule an nakin hun tu shil tu ni do na wangin nun uluk turin a fuya mi hlotling ni ngei turin zirna konga chanla a na sataka be tura fuin taimak na tumru na le manin thunun tlat turin a fui bok pulomo ma hiam government gem high school Serchhip pachanga state level le district level remna ni quiz competition a tel zirlai no pang lal limpui class 9 le larin zwala class 9 ba ka an mani boy pui tu zirtir tu te hena thilpe ka hlana ni quiz lomman don lom na huna hian lal limpui class 9 district le state level a quiz participant ba ka zirtir tu atanga school no pangte boy pui tu Juliana lal ramha kiten report an pe a misom te hena changin thu soi ngai tha kani bok pupol zo ming thanga headmaster government gem high school in lom thu soin hun akharani Government Gem High School hian remna ni PUAL Serchhip District High School Quiz Competition bot saya loman pakhat na lain cheng sing thum andonga State Level High School Quiz Competition a pathum na ni bokin cheng sing ni andong bok ani. Manipur boy na thlengmek chu Central Waime chuan poyanti in hetiang hian thu chuan siam. Central Waime chuan tun hnaya Manipur boy na in ni somruk pakhat chung zet relam aya apun lun chhozel chu poyanti thun soya he boy na wanga nun na chan liamtuar le hars na sang tok zong te ator pui tho soi mishing hlut na za pa lo le ka diriam le nun rong takein soi sakna thleng phei hi chu a she thiam theilo wani anti nimin khan Central Waime shwai tu tele Mizo People's Convention Manipur headquarters roi tu te chuan inkom ho na nein Manipur boy na hian thlir hova nam sang ten lungrual taka kalpui trul amti thute mimal le pol bil anga chet lak na shan pa nei lova atulang zelein ron khom chin cha anti thuan tar lang bok Manipur boy na kalme ka nimin thleng khan mi za somni chuangin nun nan chan to a sahim na zongin mi sing sari te chuan an state chung mundanga le Mizoram Asamba ka migalaya ten tlan cheme kani Tlabung Sub-Divisional Hospital a nurse in LEIVUNG VC le NGO 10 nurse patni an chor. MZP sub headquarters Tlabung chuan nimin khan thu chwa siamin tunlai hian tlabung le che vela malaria le na sang hluar hle a damlo admit an tamin khum polpo a ommeu lo nin an soi chuti line thok tu lam anin dai lo hle bok ani tundin huna staff nurse bi khi pali anom meka a ngeta thok patni le a nget lawa thok experience atan volunteer thok patni an volunteer thok mi pahni te hi voina chang hian chol an tuma wangin mi puitan har satna athen dona an shiata wangin nurse in dai lo lutuk na pushuturin VC le MZP sub headquarters rangdun chuan nurse pahni hi chorzui an tum tian tar langani an thu choina soizel danin nurse in dai lo na wang hian lung oilo na lantira sarkar nor an tum lova amai ro chu sarkar hian an har sana te shiat puya nurse lak thar tura hian tlabung hospital a thok tur da ngei se an du tian soibok tlabung sub district hi Mizoram damdo in upabera ngai ni im nikum khan kumza somnga na an lo lom to a hospital hi mishing sing thum chuangin public hospital pantur am nei chhun ani VAWIIN Khan Social Welfare Changtu Minister Engineer Rinoma chuan chalai te ta na lemzia huang program bot sai kharna hunaman pui Social Welfare and Tribal Affairs Changtu Minister Engineer Rinoma VAWIIN Khan Aijal Klapa Social Welfare and Tribal Affairs Department le Aizol Art Gallery te changkopin chalai te ta na lemzia huang program Tribal Art and Craft Young Artists Sustainable Development ti thakhat chuang an bot sai chu kharna hunaman pui
Social Welfare Minister Engineer Lelrin Omachuan Arti mai hian lemzia pia ba ka thule hla literature te rimoi te le namzia rang thil thlengin huam nia ngai thu soin artian huam zawa mizo khotlang na phi chuan zai le hla ba ka rimoi ten din mun sang tak changin kan ngai hlu in kan ril ruan ne hle ni ti tunlai Chanchinthar te zinga mizo pi pu thon thu zir ti thatak tak nei ria le chiar an tlem hlen nia ria thu soin kan pi pu te thon thu kha ro puya kan thalai le Chanchinthar ten heng thon thu te hi kan mel shat mai ni lovin kan luta tula heng te hlut thiam chu namzia rang choi kan na le hum halna ani tel zel ni in a soi Tribal Art and Craft Young Artist Sustainable Development hi Ministry of Tribal Affairs bultumane chinani a atumber chu tribal thalai ten an namzia rang le chanchin te lemzia le thil siam manga an lan tir le pho chwa theinan rem chana siam sakani he program hi aizol art gallery in an boipuya thalai art lamatui mi somruk pasari anin ziak luta thakhat chungin art lama mithiam ten an enkol chawani khatizong kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani e